Sanibonani egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nakuphi la ongibukela khona. Ngikubingelele nje Nkosi yami, ngithi siyambonga uNkulunkulu esasigcinile kusekule isikhathi se-COVID-19 noma kukhona-ke abanye abashiwe izihlobo zabo. Nkosi yami sithi nje bedigizeke nje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi kuhlungu okwenzeke empilweni zabo. Namhlanje nje ntambama ake nje ngilethe amazwi akhayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami nguMphilani kwakampunga, sibambisa sithi lomkhuhlane, bambisa sithi lomgadagada, sithi laloyo mpahla. Nginalento nje enhlizweni yami ukuthi ngeke ngangena endaweni ethize kwelinye nje iklasi esikoleni. Mangena kulolo klasi esikoleni bekumnyama phakathi. Makumnyama nje ngingena nje phakathi, ngangena ngahamba ngayohlala ngaphambili. Kumnyama kuleli klasi, ngayicofela nje iselula yami. Mangiyicofa iselula yami kumnyama, angithi uya understand uhamba nami. Then kuthi ngaleso sikhathi kwangena esinye student. Masengena esinye student kuleli klasi, sangena sahlala but sona sahlala eback seat. Kuthena ngokuhamba kwesikhathi mina ngase ngiphuma kuleli klasi, uhamba nami ngithi mangiphuma kuleli klasi ngasibona singilandela le student. Lalela hlobo sami, lesi student into ebesenza ukuthi sihlale phansi kuleli klasi besenziwa into eyodwa ukuthi bekuno somebody phakathi, besenziwa ukuthi bengikhona phakathi. Besingeke sihlale ukube bengingekho, sihlaliswa ukuthi bengikhona phakathi. Ngamanye amazwi there is something engifuna ukuyisho namhlanje ukuthi enkingeni esingena kuzona ngoba asingenele enkingeni ngoba singenela into esenza singene enkingeni because siyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona enkingeni. Ngeke sihlale enkingeni uNkulunkulu engekho, khona umuntu umhlabelelo ethi ngiyehluleka uNkulunkulu engekho. Ngamanye amazwi I need God every time. Angikwazi ukungena enkingeni yena engekho. Kunobunye umhlabelelo ethi yena ungena nathi. Ngamanye amazwi uma ngingena esimeni yena usike sengenile phakathi. That is why ethi uDavid uJehova ungumelusi omuhle. uDavid ngiyamthanda ukuthi uDavid wayengumelusi owayehamba ngaphambili izimvu zimlandele. Ngamanye amazwi if kuqhamuka inyoka wayeshaya zithi izimvu seyihamba kodwa seyinqotshiwe lempi. Ngizotshela ukuthi lesimo kusona awuwedwa, uNkulunkulu khona phakathi. Ungayeka ukukhonza uNkulunkulu. Ngizoqinisa ngithi khona amandla kababa uNkulunkulu. God bless you lapho khona. Ngizothi esimeni ongena kusona uNkulunkulu khona. Amen.